Nempel bos, senggol dong. Riding on the highway, far away, running till the edge of the day. Gotta be the breath, gotta be the rocking away. Feel the breeze when the windows, feel it in the windows. For it's so much better than fate of going solo. Dress up and later all together. Varsity jackets even better. Buckle up now and to the right of a lifetime. Sebelah kita ada Sanmaru, unit X mocokan batangannya Mas Hendra Ahok. Sebutin ya. Wah. Waduh. Sama Sanmaru Mas. Ya, sang mantan. Sang mantan. Oke banget bisa konvoy bareng sama Sanmaru. Mari kita mulai. Nempel bos, senggol dong. Nempel bos. Kakak Dio, jos. Gila. Jangan sendiri. Kiretan. Sikat.
nih supir Okalisa. Wush, gol. Nih kakak adik nih, gua nempel spion nempel. Nah, jelas lu.
masih diderek, berusaha untuk diperdiriin sampai macet belakang-belakang. Nah ini kita ketahan nih. Mas Hendra Ahok. Oh ngantri banget tuh. Hendra Ahok lagi live TikTok. Akhirnya beres juga. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan. Dewi Sri pariwisata.